Masarap maglakad, especially every afternoon. Wala ng stress. LD atong kwento, kami na no. Hindi mo kita para man vlog. Alangan, kansa kayo, kabarnoy ko sa ase. Dapat, amos eh. kami nyo kung ikaw Preso, ko sa... si mga vlogger. Ikaw lang suda no? ka, kabaryo kansa. Dapat kansa tayo ka kumigo, man vlog yun. Okay na ma'am. Okay na ma'am. Apo ni Piedra, Natalia, konting ip ng hangin tumbay agad se. Sige ya. Okay na. Yeah. Balik tayo. Yali. Araya. Dahil kaya ka banda dahil. Kaso kali ka da artista day na vlog. Kay kwanto take gat day. Umira sa dimi uban no kay vlogger tamen stay. Uno de mga vloggers aki. Therefore, uno sikat de vlogger de Zamboanga City pero no imbita si. Oy, kumigo man award. Amoy ba yung sikat de vlogger. Sikat vlogger pero hindi da. Sikat. Ano man yun? Ano man kami ta kami? Wow, bale. And cut. Okay, bolbeya kami. Sige. Kaya kami man vlog yung best kami na. Kaya ito kami man vlog. Kasya November. Hi everyone! Anda kita na, Basilan. Yoraya ba? It's 10:25. So, espera na kita kay Tiyan ipakita kung kenta espera. At andito na tayo sa Montenegro. Buti na lang hindi ganun kadaming pasahero. Padakya. Basilan, takya kami. Ay. Angkat lang yun. Doon tayo lang kami ito na Zamboanga. Basilan.
Aki magkita daw trepa sa mano, chay kami sa kami na no. Malang sa niya. At kita aura na pasilan, basta kita onde kome. Impress mo ka ay reprio pa. O, ang sila, di ba, o, mira, biyang ano ata pagayot? Pono. Oh, lamig. Rio Katman. Nice. O, na kita, kome. Di ba? Siya sila kick on the para kome. Ano? Sisig tofu. Sisig tofu. Oh, press. Man? Press ko guys, pag ako pinapasilan ba. Ito may street light. Masila, oh, este, kalang suno, barangay lang sa mahal. Karang nilag mo? Ano? Barangay lang ste? Barangay lang. Dito, travis sa tapin para sa bangka. Airport lang, lang yung natuwari. Hindi ba